Bagaimana itu salsa apa segala? Kali itu mana? Ada yang kerja di rumahnya. Hah? Yang kerja dia di rumahnya. Oh, itu pakai. Bisa ya. Iya. Pakai. Itu dia kemana-mana. Iya. Oke, kita tunggu sampai jam 13:05 di sambil tunggu teman yang lain. Iya kak, nggak tahu ya kak, link Jamboardnya belum bisa diakses. Ada yang buat jamur kan, Mas? Apa tuh? Maaf deh, maksudnya link apa tadi? Link Jamboard kak, yang kita kirim. Oh, anu itu kesalahan teknis deh. Ini juga sembarang. Iya, sorry. Our bad. Oh iya kak. Oh, yang ini saya ingin membagikan file jam. Saya udah kata tuh. Sorry. Untung bukan di sembarang. Tidak ada suka. Mas bisa kasih nomor aku? Naik. Oh ini, sorry. Kena. Ah nih. Tenggelam sih. Sorry. Tidak ada. Ini maksudnya percaya. Yang kemarin di snapgramnya Instagram apa English klub kalian itu yang storytelling siapa itu deh? Yang kak kelas kak, yang pernah saya bilang yang mau mengajar. Oh, yang kelas 12 di? Iya. Pantas, bagus caranya. Kayak matang sekali begitu. Kalau di antara kalian ada nggak yang sudah bisa kayak gitu? Atau mendekati? Minimal.
Kalau saya kan storytelling divisiku. Oh, apa kita kah? Di DIBEK, Kak. Oh, di BD. Iya. Oke. 7, 8, 9, 10, 11, 12. There are 12 students here. Masih mau ditunggu dulu temannya? Atau gimana? Mungkin bisa dimulai, Kak, tapi biar saya buka dulu, Kak. Oke, silakan Saida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hello, good afternoon, everyone. Welcome to our General Study Session today on 23rd March 2022. Dan hari ini untuk General Study Session hari ini itu bakalan di-lead sama kakak dari UNM. Mungkin yang hadir minggu lalu sudah lihat nih, tapi mungkin ada juga yang baru join hari ini dan lihat. Jadi hari ini itu study sessionnya bakalan di-lead sama kakak dari UNM, Kak David dengan Kak Muas, Kak David dengan Kak Muas, ya, Kak Muas. Oke, dan before we get start, mungkin bisa dulu semuanya aktifkan dulu kameranya untuk dokumentasi. Sebentar sekali saja. Zahir, Asfaif, Fadel, Risma, Marsha, Aulia, Sandri. Zahir, Risma, Marsha, Fadel, Sandri. Can you please turn on your camera? Okay. Okay, 3, 2, 1. Okay, then thank you everyone. Oke, jadi selanjutnya saya serahkan ini langsung ke Kak David. Dipersilahkan dengan hormat, Kak. Okay, thank you for the chances, Saida. Is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Today, we are going to continue our general study session with our material. We are continue our material in the last week. Jadi our last week material is about past tense, simple past tense, and simple present, right? Yes. Okay. Ada yang masih ingat tidak? Any students that remember about our material in the last week? I remember. Okay. Who are you? Zahir. Okay, Zahir. Please tell us about the material in the last week. Last week we learned about simple past tense and simple present tense. What is simple past tense? Simple past tense explains something that is happening in the past. Simple past tense explains something
There is something Okay. that has happened in the past. Okay. What the formula to make the simple past tense? Are you still remember it? Zahir? I think it's subject plus adverb. Wait. Oh. Okay. Okay. Yeah. Okay. Only that. Only subject and adverb. I can't remember. Okay. Subject plus Uh, verb too. okay. Thank Oh you, yeah, Saida, yeah. for completed. Okay. Jadi the formula for simple past tense is subject plus verb to, and we can tambahkan objek or adverb sebagai pelengkap or complement. Oke, sudah bagus tadi dari Zahir. Thank you Zahir and Saida. Next, who want to tell us about simple present tense? Another else. The formula. Come on. No, the definition. First, the definition. Yeah, the definition of simple present tense. Come on, Andi Firhan. Just going on. Come on, Andy. Which tense should I explain again? Okay, sorry. Which Can tense? you tell us about the definition of simple present tense that we have learned in the last meeting? I didn't attend the previous meeting. Oh, sorry. Yang lain, begitu. Another else, the another else who was attend the material or the meeting in the last week. Come on, guys. Oke, Kak. Okay, Asfaif. Simple present. We use the simple present tense when action is happening right now, or when it's happen regular. Seperti apa? Kalimat yang digunakan sekarang, dan itu kalimat membicarakan fakta. Okay, sudah benar Saida? Is it clear? Yes, I think it's clear enough, Kak. Okay. One more, Asfaif. How about the formula to make a simple present tense? I, you, we, they, it, he, she. The formula. Subject, verb 1, dan verb SES. Okay. Thank you, Asfaif. Sudah, is it clear, Aulia? Aulia, are you there? Okay, Aulia is not there, I think. Fadila, we move to Fadila. Hello, Fadila. Halo, Kak. Okay, what's your opinion about Muhammad Asfaif has stated that the formula of simple present tense is using subject and verb 1 and plus it s or es. Is it clear, or do you have any opinion? Clear, Kak. Oh, clear. Apanya yang clear? What makes it clear? Because present tense use verb 1. And then what?
Kalau gitu, please give me one contoh. How to say contoh? Okay, example. Thank you. Please give me one example about simple present tense. Fadila dulu. Ayo, please Fadila, come on, just going on. We are continue our material yet. We have to finish it. We have to make it clear first. I am learning English. Okay. How about Andi Ferhan? Is it Fadila said that the example of simple present tense is what? I am. Apa tadi Fadila? I am Learning English. I am learning English. Is it clear, Andi Ferhan? Nope. She's using continuous tense. Okay, so make it clear. Make it clear, please. It should be I speak English every day. No. I'm learning English. Make it clear. Make it big. I learn simple. English. I learn Okay. English. Okay, I learn English. How about Zahir? Is it clear? The Andy Farhan stated that I learn English was the example of the simple present tense. Muhammad Zahir. I think so, sir. I think so. Okay. Kalau begitu, Fadila Nasya sudah tahu. Do you know your mistakes? Fadila Nasya. Iya, Kak. Oke, di mana salahnya coba? Bukan salah, kurang tepatnya di mana coba? Tell me your kurang tepat. Jadi kurang tepatnya tadi itu Fadila itu memberikan contoh dari simple continuous tense, bukan simple present tense. Kalau simple present tense itu kita menggunakan subjek, verb 1 dan objek or adverb. Itu saja. Kalau tadi Fadila itu sudah benar, cuman konteksnya beda. Dia simple continuous, dia harus pakai to be, pakai verb ing lagi dan lain sebagainya. Okay, thank you guys for your opinion. Let's move to our material today. Kak Muats, please share the screen. Okay, is the presentation available, guys? Can you see the PowerPoint? Yes. Okay, now is tenses time. We will to continue our tenses. Okay, next Mats. The first one is present continuous tense. What is present continuous tense? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh tadi sudah diberikan contoh oleh Fadila. So, present continuous tense is the tense that tells us about the activity or the incident that are ongoing right now. Jadi, present continuous tense merupakan sebuah tenses yang digunakan untuk menunjukkan sebuah aktivitas atau insiden yang sedang terjadi saat ini. Catatan, kejadian tersebut terjadi pada saat dibicarakan. Misalnya kayak tadi itu yang Fadila berikan contoh, I am learning English right now. Nah, itu sudah cocok, tapi konteksnya beda. Ini baru cocok pada konteksnya Fadila tadi, yakni present continuous tense. Bagaimana cara kita buat formulanya? Bagaimana cara kita buat kalimat dalam present continuous tense? Yakni
Yang pertama menggunakan subjek, kemudian menggunakan tambahan to be, kemudian verb ditambah ing, plus yang terakhir itu ditambahkan objek. For the example, I am studying English right now. Sama seperti yang dikatakan Fadila tadi. I am learning dan studying itu sama. Cuman beda saja penulisannya, beda kata. Tapi artinya sama. Learning or studying English right now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Oke, kalau begitu saya ingin bertanya, is it clear so far about the present continuous tense? Or any question about it? Yes, it is. Okay. How about the to be? Are you guys know about the to be? Yes. 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 Okay. To be itu apa? Ada yang bisa nggak jelasin? What is to be? What the meaning of to be? Or type of to be? Ada nggak yang bisa kasih contoh to be? Is MR. Okay, is, am, and are. Sekarang Was, now. Okay, yang present dulu. I'm, is, and are. Sekarang saya tanya, itu am itu digunakan di mana? Kapan kita gunakan am, a dan m? Kalau subjeknya I, Kak. Oke, kalau subjeknya I, betulkah itu siapa ini yang lain ini? I can see your name. Apakah sudah benar yang dikatakan tadi? Jika subjeknya I, baru bisa menggunakan to be am. Yes. Yes. Just right. Terus bagaimana kalau saya mau pakai subjek she or he? Nah, itu to be-nya apa? Is. Pakai Is. Hah? It? pakai is. Pakai is. Is, sir. Oke, nice. Kemudian yang terakhir, kapan digunakan are? Plural. They. Atau you. Pakai we. They. Ketika Pakai subjeknya you will they, sir. Oke. Jamak. Sebagai untuk mempermudah, mungkin ada yang belum paham. Saya ingin jelaskan sedikit untuk mempermudah penggunaan to be. Itu bisa dilihat. Kalau misalnya to be-nya subjeknya itu I, itu sudah pasti to be-nya adalah Itu sudah satu paket. Tidak bisa dipindah. Dari I is tidak bisa. I apa tadi satunya? I are itu nggak bisa. Ya, I are itu nggak bisa. Jadi sudah sepaket kalau I pasangannya adalah I am. Kemudian untuk is itu digunakan untuk menceritakan orang ketiga tunggal atau orang yang kita bicarakan, kayak he or she or it. He adalah dia laki-laki tunggal, she adalah dia perempuan tunggal, dan it adalah itu bisa benda, bisa hewan yang bersifat bukan manusia, tunggal atau hanya satu. Kemudian kalau penggunaan are sendiri itu digunakan untuk jamak. Nah, bisa juga untuk orang kedua. Misalnya contohnya you itu kan orang kedua, orang yang kita ajak bicara. Itu bisa menggunakan are. Kemudian jamak dari orang pertama, we. Nah, we itu bisa menggunakan are. Dan they itu jamak untuk orang ketiga. Itu bisa menggunakan are. Okay, is it clear? Clear enough. Okay, let's move to the next slide, please. Alia. Okay, di sini kita punya time signal. We have a time signal here for the present continuous tense. So in the present continuous tense, the time signal are, the first one is now or sekarang, right now, sekarang, nowadays, sekarang ini, and at present, saat ini, or and in this time, or in this moment, or in this present, atau sekarang juga artinya. Jadi dalam
present continuous tense itu ada time sinyal atau kayak penanda waktu yang biasa digunakan. Salah satu diantaranya ya ini semua yang sudah saya tulis, sudah saya masukkan di contoh ini. Misalnya now, contohnya apa kalau now? Teaching I'm teaching you guys now. Bisa kan? Or I'm teaching English right now. Nah, bisa. At present juga bisa nanti dikasih masuk. Itu sebagai time sinyal. Sampai di time sinyal ada yang ingin ditanyakan? Okay, I think it was clear. Maybe we can move to the next slide. Alia, please. Okay, di sini here there are there are examples of how to say pertanyaan or conversation. Ini apa ya? Pertanyaan. Conversation juga terlalu pendek. Mini conversation maybe. Ya, untuk penggunaan dari present continuous tense. Anyone want to be a volunteer to read this one and this one and this one? Okay, please. One of you guys. Hello. I want to try first, Kak. Okay, Saida, please come on. This is the one. What is he doing? He is washing his hand. Okay, nice. What is he doing? Apa artinya? What is the Apa meaning yang of? sedang dia lakukan? Dia laki-laki. Okay. Kemudian he is Dia washing his sedang hand. mencuci tangannya. Okay. Coba please choose one of your friend. Zahir. Okay, Zahir, please. Zahir, turn on your Okay. voice. Okay. Wait. Is the Saida said that ini artinya apa yang sedang dia lakukan, dan ini yang Benny, he is washing his hand, dia sedang mencuci tangannya. Is it clear? Yes, Mm-hmm. I think so. It is clear. Is it clear? Okay. Can you tell us about the time signal that using in this sentence? Is there a time signal? Zahir? Time no, I don't think so. Okay, tidak ada time signalnya. Okay, nice. Nice. Sudah betul ya, nggak ada time signalnya di sini. Tapi ini bisa menunjukkan bahwa ini merupakan suatu kejadian yang sedang berlangsung. Karena ini menggunakan to be, kemudian verb ing. Itu sudah cukup sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ini merupakan kejadian yang sedang berlangsung. Okay, next to the next picture. Zahir, please tell us about it. Which one? This one. This is. Oh, what is she doing? And she is washing the dishes. Okay, nice. What the meaning of dishes? Piring kotor. Okay, nice. Cucian piring. Oh ya. Sama saja. Ya. Sama saja cucian piring dan piring kotor. Karena nanti kan sama-sama dicuci. Okay, sudah benar. Can you how to say menunjukkan? Can you show us about the structure of this sentence? She is washing the dishes. The formula.
Zahir, still Zahir. Subject plus Where's the subject? Where's the subject? she. She is subject. Okay, right. Yes. Come on. And then the she is washing Mm-hmm. the wait, is it the verb or Just going on. Just going on. oh, and the dishes is object, I think. Adverb. Washing. Sorry, can you repeat it once more? Oh, I can hear your voice the clearly. subject is she, Okay, and she is subject. then the verb ing is washing, Okay, nice. and then and dishes is the object. The object. Okay. Okay, thank you, Zahir. Anyone want to give your another opinion about the Zahir stated? Come on, the another one, yang lain, yang belum sama sekali muncul. This is your time to try your speaking skill. Just make your conversation in English. It's okay if you are make mistakes here. Come on. Saya, Kak. Who saya yang mana? Sandri. Sandri ya? Ya. Oke, just going on Sandri. Langsung formulanya, Kak, ini. Tadi benar tidak yang dikatakan oleh Zahir? Is it Ada is the satu di lupa. clear? What is it? Is itu to be. Oke, coba dilengkapi lagi. Can you make it complete? She is subject. Is Okay. to be. Washing verb 1 plus ing. The dishes itu object. Okay. Thank you Sandri. Another else? Is it clear? Is it the Sandri was stated clear? Siapa ini yang belum? Oke, masa nggak ada yang berani ngomong? Come on guys, just try your English here. Andi Ferhan mungkin. Yes. Benar kah yang dikatakan oleh Sandrina tadi? Sorry, I didn't hear her. Nggak dengar. Okay. Sandrina, please tell us, repeat it once more. Your friend Farhan doesn't hear your voice. He say. Oke, Kak. She is subject. Is to be. Washing is verb 1 plus ing. The dishes is object. Okay, is it clear, Farhan? Yes, it's clear now. Oke, jadi ini sudah benar ya. Tadi itu Zahir kelupaan to be-nya. Is adalah to be. Yang harus ada ketika kita ingin membuat present continuous tense. Oke, Zahir? Oh ya, Kak. Okay. Thank you, Sandri, Zahir, and Ferhan. Okay, for the last picture here. I try. Oh, Naura Konita. Let us listen your voice. Naura, just going on. What are they doing? And the answer is they are studying right now. Okay. Can you identify the form here that using here? They are studying right now. Yes, Kak. So they itu subjeknya, are itu to be, studying itu verb 1 plus ing, right now itu time signal. Okay, nice. Kenapa di sini to be-nya are? Why is not is or Karena kalau are itu pakai they, kalau is itu untuk he, is, it. Okay. Anyone else? I want to looking for the other one who hasn't
show your speaking here yet. Yang lain? Bener nggak yang dikatakan oleh Naura? They adalah subject, or adalah to be-nya they, studying adalah verb plus ing, and right now adalah time sinyal. Is it clear? Yes. So clear. Oke, terima kasih Naura. Mods, can you continue the slide? Okay, we move to the next slide. It's about present perfect. Okay. Anyone want to be a volunteer to help me? Tell your friend about the present perfect. Come on, guys. I'm looking for someone who want to help me. Maybe I can try. Oh, Zahir again. Let's go. Just going on, Zahir. What is present perfect? Present perfect tense is tells us about an incident or activity that is going on right now, but that was finished, and without to say the when or time of the incident. Can you translate it in bahasa? Maybe one of your friend doesn't know about English yet. Present perfect tense adalah menceritakan atau memberikan informasi tentang sebuah insiden atau aktivitas sekarang, tetapi yang sudah selesai, tanpa memberitahu kapan atau waktu dari insidennya. Oke. Yang lain sudah paham? Is it clear? Yes, it is. Okay. Now we move to the formula, Zahir. The formula of the present perfect. Subject plus have or has plus verb 3 plus object. Okay. There is a new thing here. After the subject, we find the have or has. Ini bukan lagi bukan lagi is are. Pertanyaannya, ini digunakan kapan? When we can use the have and when we can use the has. Zahir first. I think we can use have when talking about they or we, but has can only be used when talking about he or she or the other. Okay. Thank you, Zahir. Anyone else want to give your opinion here about the Zahir stated? Or you want to? Is it completed or not yet? Or do you want to make it complete with your own? Ada nggak yang sependapat dengan Zahir tadi? Atau ada yang merasa kurang? Atau ada yang ingin memperbaiki lagi? About the formula. About the have, using have and has. Sudah benar, Kak. Sudah benar ya? Oke. Dari second person. Oke, thank you Zahir, thank you juga Farhan. Tadi itu ada yang kurang sedikit. Penggunaan have itu tadi yang dikatakan Zahir untuk we dan they. I have. Have juga bisa digunakan untuk subjek I atau saya. Orang pertama tunggal. Tadi tertinggal Zahir ya. It's okay. Kayaknya juga bisa you. You have. You have. Okay, you have juga bisa. Thank you Zahir. Jadi have itu digunakan untuk subjek I, you, we, dan apa tadi? I, you, They. we, dan they. Okay. Nanti kalian bisa catat ya. Subjek have digunakan untuk subjek to be. To be have itu digunakan untuk subjek I, they, we, dan you.
Kemudian has itu gampang sekali kalau mau diidentify untuk diingat. Has itu she, he, it atau orang kedua. Orang ketiga tunggal yang sedang dibicarakan. Has digunakan untuk subjek she, he, it. Kemudian formula selanjutnya adalah menggunakan verb 3. Anyone want to give example of the verb 3? The third verb, sorry. Saya Oh, coba. As 5 coba. studied, didn't, played, drunk, and got. Oke, nice. Terima kasih Asfaif. Tadi sudah ada beberapa contoh yang diberikan oleh Asfaif seperti played dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari verb 3. Kemudian bisa ditambahkan juga objek sebagai pelengkap dari sentence present perfect. Coba Zahir lanjut lagi tadi. Give me the example. Can you read this one, Zahir? The example of present perfect tense is Mhm. you have finished your work. You is the subject. Have Mhm. is have or has. Finish Yeah. is verb 3. And your work is object. Okay, thank you. Can you give me another example? Could you give me another example about this one? Maybe. Yeah, just go ahead. Okay. He has cleaned the dishes. He has cleaned the dishes. Okay, thank you. Nice. Another else, yang lain. Asfaif mungkin, Ferhan, or siapa tadi itu? Sandri dan Naura. Coba, yang lain coba kasih, give us another example. Come on. The formula is here. The example is here. I have studied. That's 5. Just go ahead. I have studied. I have studied. Oke, I itu sebagai apa? Subject Have. to be. Kenapa bukan pakai has? Why not has? Karena itu itu bukan si Oke. Studied. Kenapa bukan studies atau or study saja? Kenapa studied? Kenapa bukan studies atau studying? karena verb 3. Karena harus verb 3. Okay, nice. Thank you Asfaif. Thank you for your good example. Okay, jadi this is the present perfect. Any question about the present perfect so far, guys? Okay, no question. I think it was clear. Maybe we can continue the next slide. What's please the next slide? Of the present perfect. Jadi there are 3 or maybe more, but I just wrote 3 here. The example of the time signal that we can use it in the present perfect. The first one is just now, yang artinya baru saja, yet belum, and already sudah. Okay, so far is clear, guys? Sampai di sini? It's clear. Anyone want to give me the example of using the time signal yet here, or just now, or already? One of them. Just give me the example of this time signal using in the present perfect.
maybe? I haven't Masa nggak mastered ada? English yet. I haven't mastered English yet. Oke, siapa itu? Ferhan. Oke. Apakah sudah benar? Is it clear? Asfaif. It's clear, Kak. Oke, thank you Saida. Jadi sudah benar ya. I haven't mastered English yet. Artinya saya belum benar-benar fasih atau menguasai bahasa Inggris. Yet-nya itu artinya belum, cuma di akhir. Itulah susunan bahasa Inggris. Okay, I think so far is clear. Maybe we can move to the next slide. What? Alia, please. Yeah. Okay. There are 3 pictures again, but is it different? The topic was different. The topic is different. Anyone want to try to read this? Just try your pronunciation, guys. Another else yang belum pernah nyoba, yang belum pernah ngomong hari ini. I challenge you to read this, please. Atau yang nggak berani ngomong ini nggak ngerti ya saya ngomong apa dari tadi ya. Halo, can you give me a feedback? Mungkin saya pakainya full English, jadi kayak yang baru belajar itu belum paham atau gimana? Sudah paham. Sudah paham ya? Ya. Oke, bagus. Kalau misalnya ada yang benar-benar baru belajar bahasa Inggris, nggak ngerti apa yang saya omongin, it's okay, itu bagus. Bagusnya di mana? Kalian bisa catat apa yang saya bicarakan, yang kalian nggak ngerti apa artinya, kalian tulis. Entah itu nanti tulisan kalian benar apa tidak, tulis saja dulu, baru nanti bisa foto kirim ke saya atau foto kirim ke Saida untuk bertanya, nah, ini tulisannya gimana, artinya apa. Di situ kalian bisa belajar untuk memperdalam lagi vocab kalian, menambah vocab kalian. Kenapa saya katakan itu bagus? Karena dulu saya juga begitu. Saya pertama kali belajar bahasa Inggris, saya nggak paham sama sekali bahasa Inggris. I haven't knowledge about English sama sekali. Dan yang saya rasakan seperti itu. Guru saya ngomong, dosen saya ngomong, I didn't understand. Nah, terus saya coba tulis apa yang dia katakan, vocab yang saya tidak tahu, kemudian saya cari tahu artinya, saya hafalkan sehingga saya tahu, akhirnya saya tahu. Itulah proses pembelajaran. Jadi proses belajar itu bukan hanya yang seperti ini saja, yang formal atau informal atau non formal, tapi belajar juga bisa autodidak seperti tadi caranya. Oke, thank you. Ini agak keluar dari topik, but it's okay. Berbagi pengalaman. Oke, siapa mau coba? Anyone want to try to read this? Saya, Kak. Okay, Sandri, just go ahead. Have you washed your hand? Yes, I have. Yes, I have washed my hand. Okay. Next, lanjut. Yang ini dulu. Yang gambar orang, 2 orang ini. Lagi ngapain mereka? Has she washed the dishes? Yes, she has. Oh, yang ini, yang gambar 2 orang, Oh. Have they studied for this lesson? No, they have not studied yet. Oke. Ini kan ada contohnya ya, kayak yes I have atau yes I have washed my hand. Kalau ini yes she has, or siapa mau tambahin sih coba? Kira-kira apa? Ada kalimat yang bisa digunakan di She sini. has washed the dishes.
Oke, nice. Thank you, Sandri. Kemudian di gambar dua orang ini, kenapa menggunakan studied di situ? Why I'm using studied? Nah, bukan studies atau study atau studying. Verb 3. Oke, per 3, oke. Sandri gimana? Iya, Kak. Verb 3. Oke, per 3. Kemudian saya yang tanyakan time sinyalnya yang mana di kalimat ini? The time signal. Can you show me the time signal? Yet. Oke, yet. Apakah benar Sandrina? Is it clear? Yet is the time signal here? Yes, it's clear. Apa artinya yet? Belum. Oke, jadi artinya ini keseluruhan apa? No, they haven't studied yet. Apa artinya? Tidak, mereka belum belajar. Oke. Asfaif, is it clear? Yes, sir. Oke, thank you Sandrina, thank you Asfaif. Sekarang sudah 1:53, maybe one slide more, or kita sudahi sampai sini dulu. Saida gimana? Masih ada satu tenses lagi. Mau dilanjutin atau we can finish it in this slide first? You can continue, Kak. Okay, we can continue. Yeah. Okay. Okay, what's please the next slide? Simple future. Okay. Anyone want to help me to read this? The meaning of simple future? Or maybe make myself ya? Saya saja. Okay, what is simple future? Simple future is the tense that states the incident or the activity in the future. Jadi simple future itu mudahnya dia itu menceritakan sebuah tense yang digunakan untuk menceritakan sebuah insiden or activity di masa yang akan datang, in the future. Jadi kayak bisa berangan-angan, bisa impian, bisa tujuan yang akan kita raih di masa yang akan datang. Itu kita menggunakan simple future. The formula is the subject plus will and shall plus verb 1 and plus object plus ana. Ada yang tahu ana itu apa? Ana, saya ana. Adjective Okay. non-adverb. Oh, nice. Ferhan. Ena itu adjective, N-nya itu noun, A-nya lagi adverb. Bisa menggunakan salah satu di antara mereka, maksudnya seperti itu. Oh iya, saya tulis ya. Aduh, sorry. Saya lupa kok saya tulis di bawahnya. Pantas tahu Ferhan ya. Oke, is it clear so far, guys, about the definition of the simple future and the formula? Okay, next Muats, please. The next slide. Oke, jadi untuk penggunaan will atau shall itu dibagi jadi dua bagian. Dia tergantung subjeknya. Kalau I dan we itu bisa menggunakan will atau shall. Kalau you, they, she, he, it, dia itu hanya menggunakan will. Ya, kurang tepat kalau kita pakai shall. Artinya shall dan will itu sama saja, sama-sama akan. Huh? Do you have cases? Okay. Oke, jadi will dan shall itu artinya sama. Artinya itu akan. For example, I will go to Singapore next year. I shall go to Singapore next year. We will go to Singapore next year. Oke, saya ingin tunjuk satu orang. Sandri mungkin. Sandri? Iya, Kak. Kenapa di sini we will go to Singapore next year? Kenapa enggak saya pakai shall di sini?
Why I didn't using shall here? Why I'm using will here? Pas ya, pas. Saya nggak tahu. Gimana Sandri? Nggak tahu, Kak. Oke. Siapa yang tahu? Betul. Oke, S5 coba tell Sandri and us about Karena subjeknya I, jadi ini nih. We will. Kenapa saya pakai will? Kenapa bukan shall? karena subjeknya we. Seperti yang keterangan lihat di subjek. Kalau pakai shall kenapa? Loh, jadi sama ya. Sama ya. Kalau pakai shall itu Untuk dari formal. ya dari Verb form formal. ya, Kebiasaan dari formal. Kayak kebiasaan. Saya juga nggak tahu sebenarnya. Di bukunya ditulis seperti itu. Ya tapi dari kebiasaan native speaker itu jarang ada yang bilang he shall atau we shall. Kebanyakan itu kalau we, they, she, he, it itu menggunakan will. Jadi kita ikuti saja formnya, nggak usah buat yang aneh-aneh. Simpelnya seperti itu. Kenapa saya pakai will di sini? Karena di contoh keterangan yang di atas, will itu digunakan untuk cocok digunakan untuk subjek you, they, she, he, it. Sedangkan shall cocoknya digunakan untuk subjek I dan we. Contohnya, I shall go to Singapore next year. Sandrina sudah paham? Iya, Kak. Oke, kalau begitu Sandrina, coba artikan ini. We will go to Singapore next year. Translate it into bahasa, please. We will go to Singapore next year. Kami akan pergi ke Singapura tahun depan. Oke. Gimana Five? Is it clear enough? ya sir. Sir, bertanya, bisa diulang. Kalau cocoknya digunakan ketika apa sih? Yang mana? Shall. Shall. Sama saya digunakan untuk penggunanya sama. Will dengan shall itu sama. Cuman shall itu digunakan untuk subjek I dan we. Subjeknya itu I dan we. Sorry. I got an miscommunication, right? Tadi saya bilang sini will itu nggak cocok pakai shall ya. Sorry. That my bad. That is my bad. Jadi we itu bisa ya pakai shall ya, bisa, karena di sini ada ketannya. Saya ngikutin di buku dan di pelajaran yang saya ikuti ya, itu we itu bisa pakai shall. We shall go to Singapore and so on. Tunggu, saya coba cross check dulu. What is simple future? Oke, di sini keterangannya ya, I dan we itu bisa menggunakan shall dan will. Sedangkan you, they, she, he, it itu menggunakan will saja. Kalau pakai shall itu kurang cocok. Keterangan di buku ini ya. Kalau untuk artinya dan penggunaan waktunya itu sama-sama menunjukkan sesuatu yang akan datang. Form untuk future, something will happen in the future. I will go to Singapore. We shall go to Singapore. As five, mungkin seperti itu. But if you have any information about it, maybe you can share to us. Misalnya ada kayak pendapat lain, misalnya, it's okay. Kalau mau sharing, kita buka brainstorming here. Menunjukkan bahwa kami akan pergi ke Singapura tahun depan, terjadi di masa yang akan datang. Okay. I think it is clear. What's please continue the material. Continue the slide.
Oke, ada lagi contoh lain. They will not tell you about your problems. Artinya, mereka tidak akan menceritakan kepada kamu tentang masalahmu. Kalimat ini menerangkan bahwa mereka tidak akan pernah menceritakan masalahmu mulai waktu yang setelah bicara, orang ini setelah bicara, sampai nanti dan seterusnya. Di sini paham maksud dari tulisan ini? Iya, Kak. Oke, thank you. Kemudian contoh kedua, I will be there in the next month. Aku akan ada di sana bulan depan. Kalimat ini menerangkan bahwa aku akan berada di sana bulan depan, terjadi di masa yang akan datang. Jadi intinya dia menceritakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. I will be there in the next month. Kalau konteks bahasa Inggris ini cocok saja, sah saja. Kayak bisa dipastikan, I will be there in the next month. I will be there in the tomorrow, and so on and so on. Tapi kalau misalnya dalam konsep Islam, kita kan sekolah Islam ya. Dalam konsep Islam ini sedikit tambahan saja. If we want to make something like in the future sentence, we have to tambahin insyaallah there. Ya, I will be there in the next month insyaallah. Atau yang seperti yang bisa saya katakan, we will hear from the 7th of March until the 7th of July insyaallah. Itu seperti itu supaya kita seakan-akan tidak terlihat takabur di hadapan Tuhan. Kita bisa pastikan, oh saya masih bisa pastikan saya hidup besok. Saya bisa pastikan saya masih ada dan bisa ke sana bulan depan. Itu konsepnya kayak kalau saya pribadi kurang tepat lah sebagai umat muslim yang beriman kalau semuanya itu ditakdirkan oleh Allah. Jadi kalau misalnya kita mau buat in the future, we can say that I will be there in the next month, insyaallah. Kalau kita buat janji in speaking. Tapi kalau untuk tulisan, kayak tulisan formal misalnya kayak buat penelitian, research dan lain sebagainya, mungkin I will be there in the next month itu sudah cukup. Mungkin sudah cukup. Saya tidak bisa pastikan boleh atau tidak menambahkan kalimat insyaallah. Tapi kalau misalnya untuk speaking, saya berharap untuk adik-adik sekalian, maybe bisa menambahkan kalimat insyaallah. It's not the obligation, tidak wajib. Cuman lebih bagus kalau umat Islam itu lebih kayak ngedepanin insyaallah daripada memastikan bahwa saya bisa ke sana nanti next month. Okay, until here is it clear guys? It is clear, Kak. Oke. 2 slide terakhir. Mats, please. Ya, ini fungsi lain dari penggunaan simple future. Selain simple future menceritakan tentang suatu kejadian yang akan datang, dia juga bisa digunakan untuk sebagai kalimat pengandaian or conditional sentence type 1 only. Kalimat pengandaian yang menyatakan peristiwa yang kemungkinan besar terjadi di masa yang akan datang. Nah, misalnya dia kayak mengandaikan. Polanya di sini if plus simple present or plus simple present. Polanya di sini adalah if plus simple present dan bisa ditambahkan lagi simple future. Sebagai contohnya, if I study hard, I will pass the exam. Jadi itu kayak pengandaian. Kalau saya belajar dengan keras, saya belajar dengan giat, saya akan berhasil menyelesaikan ujian tersebut. Di sini ada pertanyaan tentang fungsi lain dari simple future. Halo guys, is it clear? Yes, Kak, I have no questions. It's clear. Okay, thank you. In the last slide, Mats. Oke, di sini ada contoh. Nah, ini contoh penggunaan lagi dari simple future.
I will continue my study abroad. Ada yang tahu artinya? Lanjutkan pendidikan ke luar negeri. Oh, kurang tepat. Bisa dikasih tepat lagi. I will continue my study abroad. Saya akan I will. melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Okay, is it clear, Saida? Yes, Kak. Okay, sudah benar. I will continue my study abroad. Saya akan melanjutkan studi saya, pelajaran saya, pendidikan saya di luar negeri. Ini bisa menunjukkan sebagai kalimat simple future. Dan ini juga kenapa saya pilih gambar ini. Saya harapkan dengan adanya saya tunjukkan gambar ini pada kalian, guys, itu bisa memberikan motivasi, sedikit motivasi kepada kalian untuk bisa melanjutkan studi kalian abroad atau di luar negeri. Okay, I think that's all for our material today. Ini sudah lewat 7 menit. Sorry ya Saida, lewat 7 menit. No problem, Kak. Okay, maybe I can stop this presentation today. Muat, bagaimana quizisnya? Mau dibagikan lewat? Oke, nanti akan ada quizis tentang materi minggu ini dan minggu lalu. Nanti biar Saida yang bagikan. Saya akan bagikan ke Saida dulu. Oke, guys, thank you for your attendance here. Mungkin still online class, agak kurang maksimal, but I hope you can learn something new today. Okay, once more, thank you for your attendance and your participation. We really sorry for our mistakes and our weaknesses. We are the Ajarmi students, State University of Makassar. It's time for us to stand up. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.